Sitawufunda emahubo lamiselwe leli langa lalamhla lekungemahubo 137 138 lokusho ukuthi mabili 137 na 138. Sahlala ngasemfulweni yaseBhabhilona sakhala khona nasikhumbula iSiyoni. Saphanyeka emahaphu ethu etulu eminyentaneni. Bathumbi bethu bathi asibahlabelelele. Nebaqilati bethu basiphukuta ngekuthi asihlabelele tingoma tekujabula bathi asani sihlabelele lenye yetingoma tenu taseSiyoni. Singatihlabela kanjani tingoma tasemakatse sikulelinye live? Nangingakhohlwa wena Jerusalema, sandla sami singamane sishopha. Sandla sami sekudla singamane sishopha. Sengathi ulwimi lwami lunganamathela elwangeni lwami. Nangingakhohlwa wena, ngingayendi iJerusalema ibe kujabula kwami lokukhulu. Ngiyakubonga wena Simakatse ngayo yonke inhlitiyo yami. Ngikunika udumo embi kwabo bonke boNkulunkulu. Ngiyawukhuleka embi kwelithempeli lakho lelingcwele, ngibonge ligama lakho. Ngenxa yemusa wakho nekwethembeka kwakho, uliphakamisele ngetulu kwakho konke. Ngathi nangikhala kuwe, wangiva wangiphendula. Wanginika sibindi ngekungiqinisa. Onke amakhosi emhlaba ayawubonga wena Simakatse, ngobe awevile emavi akho. Ayawuhlabelela wena Simakatse, ngobe bukhulu bukhosi baSimakatse. Noma Simakatse aphakeme kangaka, uyabanakekela labatitho babo. Kodwa labathi phakamisako ubabukela phashana. Noma sengithungeletwe tinhlupheko, wena Simakatse uyayiphephisa impilo yami. Ungivikele ulakeni lweTisatana, unginyomule ngesandla sakho sekudla. Simakatse uyawusifeza kimi sethembiso sakhe. Umusa waSimakatse ume kude kwephakade. Qedela lo msebenzi wakho lo wawusungula. Ungawukhohlwa umsebenzi wetandla takho. Akudunyiswe uyise neNdodana namalo engcwele. Amen. Sitawulalela sifundo sesibili lesiphuma eTestamenteni elidala, sibhaliwe encwadini yaEzekiel, umprofeti Ezekiel, chapter 11. We are reading from verse 14 to 25. Incwadi yaHezekiya, sahluko 11,
sifunda kusukela verse 14 kuya 25. Live laSimakade lefika kimi lathi, indodana yomuntu, bomnake yebo, bomnakenu lekuthi ihlobo takho tengadi kanye nayo yonke indlu yaka-Israyeli. Mulabo bantu baseJerusalema labakhulume ngabo bathi, labathunjiwe bakhashane kakhulu naSimakade. Lelive selinikwe thina ukuthi libe lifa lethu. Ngawo ke thina nabo ngawo ke thani nabo lokushiwo inkosi Simakade ithi, noma ngibathumele khashane emkhathini wetive ngabasakadela emaveni, nokho nesikhashana bengiyinzawo yabo lengcwele kulawo mave lapho bebakhona khona. Ngakho ke thani nabo lokushiwo inkosi Simakade ithi, ngidanibutsa kuto tonke tive ngilibuyise nisuke kuwo onke lawo mave lebe nginisakadele kuwo, ngiyawuphindze futhi ngininike lelive laka-Israyeli. Bayawubuyela kulo besuse tonke letithombe talo letimbi kanye netithixo letinengekako. Ngiyawubanika inhlitiyo yinye, ngifake umoya lomusha ekhatsi kubo, ngiyawususa kubo inhlitiyo yabo yelitshe, ngibanike inhlitiyo yenyama. Bayawube sebalandzela timiso tami, banakekele kugcina imiyalo yami. Bayawuba bantu bami, mina ngibe uNkulunkulu wabo. Kodwa ke labo labanetinhlitiyo letitinikele etithombeni letingemanyala nakuto tithixo letinengekako, ngiyawehlisela etikwetinhloko tabo lokho labakwentile, kusho inkosi Simakade. Kwabe sekuthi emakherubi labe nemasonto emhlubulweni yawo endlala timpiko tawo. Inkathimlo yaSimakade wema-Israyeli yayisethi kwawo. Inkathimlo yaSimakade yakhuphukela etulu isuka ngekhatsi kwaleli dolobha yema ngetulu kwendzaba lengasempumalanga kwawo. Moya wangiphakamisa wangimikisa kulabo labe bathunjelwe eBhabhiloni. Ngisembonweni le nganginikwe umoya waNkulunkulu. Moya wangiphakamisa wangimikisa kulabo laba bethunjelwe eBhabhiloni. Ngisembonweni lenganginikwe umoya waNkulunkulu. Lo mbono lengangiwubonile wenyuka wesuka kimi, ngabe sengitshela laba bethunjiwe konke lokho Simakade labe ngikhombise kona. Siphela lapha sifundo seqala.
sitawulalela sifundo zesibili lesiphuma eTestamenteni lelisha sibhaliwe encwadini yamaHebheru. Hebrews chapter 7. We are reading from verse 1 to 17. Hebrews chapter 7, and we are reading from verse 1 to 17. Lo Melkisedeki kwakuyinkosi yaseSalema, angumpristi waNkulunkulu losethi kwako konke. Ngesikhathi Abrahama aphuma empini lapho anqoba khona emakhosi lamane, Melkisedeki wamhlangabeta wambusisa. Abrahama wamnika kwelishumi kwako konke labekuthumbile. Leli bito lakhe lelithi Melkisedeki lisho ukuthi inkosi yekulunga, kanti lelithi inkosi yaseSalema lisho ukuthi inkosi yekuthula. Lo Melkisedeki kude umlando lo watiwako ngeyise nome ngenina nome ngabokhokho bakhe, kude lo watiwako ngekutalwa nangekufa kwakhe, kodwa ufanana nendodzana yaNkulunkulu nekuthi ungumpristi lo uyawuhlala akhona phakathe naphakathe. Asenibuke nje uthi abe mkhulu kangakanani Abraham khokho wethu wamnika kweshumi kwako konke labekuthumbile. Titulwane taleni letemukela upristi tinemiyalo emthethweni ukuthi tithathe kweshumi kubo konke bantu. Phela bakuthatha kubantu besive sakubo lesaphuma kuAbrahama, kodwa lo muntu abenesiye wesitukulwane saLevi wathatha kwelishumi kuAbrahama wase ubusisa lowo abenetethembiso. Akuphikeki ukuthi lo mncane ubusiswa lomkhulu. Kwelishumi wemukelwa bapristi lababuye bafa, kodwa Melkisedeki kwelishumi wemukelwa ngilophilayo. Kodwa ngaMelkisedeki kweshumi wemukelwa ngilophilayo. Njengoba umbhalo usho, ungakashiwo nekuthi naLevi mathupha lo wemukela kweshumi abekukhipha ngaAbrahama, ngobe phela Levi abeselukhalweni lwakhokho wakhe Abrahama ngesikhathi ahlangana naMelkisedeki. Baka-Israyeli bemukela umthetho ngaphansi kwebapristi. Nangabe kuphelela kwemukeleka ngebupristi bakaLevi, sasiyawuba khona yini lesinye isidingo sempristi ngekuma kwaMelkisedeki kunalowo lowemiswa ngekuma kwa-Aaron? Ngobe nakune nguquko ebupristini, nakanjani kufanele kube nenguquko nasemthethweni? Ngobe lona lekukhulunywa ngaye letimpo abe walesinye sive
lekungazange sekube khona namunye kuso lo wake waba umpristi wakhonta eLathini, ngobe kuyakhanya ukuthi inkosi yethu yatalwa esiveni sakaJuda. Kanjalo nje naMose akazange akhulume ngebapristi bakuleso sive. Lokhu kubuye kukhanye kakhulu nasekuvele lomunye umpristi ngendlela yaMelchizedeki, waba umpristi hayi nemthetho laba bekwangawo bantu, kodwa ngemandla empilo lengabhubhi, ngobe umbhalo uyawufakaza lokho uthi wena ungumpristi lo uyawuhlala akhona phakathi naphakathi ngekuma kwaMelchizedeki. Siphela lapha sifundo sesibili. Ngiyacela ukuthi si-affirme our Christian faith with the Apostolic Creed. Ngiyakholwa kuNkulunkulu uyise somandla, umdali welizulu nemhlaba. Ngiyakholwa kuJesu Kristu, indodana yakhe leyodwa inkosi yethu, wedanga ngolwengcwele, wadalwa intombi Maria, wahlushwa kuSaphontiyo Pilato, wabethelwa eziphambanweni, wafa, wangcwatshwa, wehlela labafile. Ngelilanga lesithathu wabuye wavuka, wenyukela ezulwini, lapho ahlezi khona ngasekunene sezulu. Utawubuya wehlulela labaphila khona labafile. Ngiyakholwa kuMoya Oyingcwele, nasebandleni lengcwele likatholika, nasenhlanganweni labangcwele, kuthethelelwa kwetono, kuvuka kwemtimba, nekuphila kwanini nanini. Amen. Asithandaze. Nkosi sihawukele. Nkosi sihawukele. Baba wethu osezulwini, alingcweliswe ligama lakho, umbuso wakho kawude, inzando yakho ayentwe emhlabeni njengasezulwini. Siphe lamhla kwethu kwamalanga onke, sithethelele intono tethu njengoba nathi sibathethelela labasonako, ungasingenisi ekulingweni, okusisindise kulokubi, ngobe umbuso ngewakho, nemandla nebukhosi kude kube nini nanini. Amen. Nkosi bonakalisa sawo sakho kithi. Nkosi banemusa eveni lakithi, bambese ngekulunga abapristi bakho. Nkosi yenda ukuthi indlela takho tadiwe emhlabeni, baphe bantu bakho sibusiso sekuthula. uNkulunkulu hlambulula inhliziyo tethu, bothathu lobutumiselako baNkulunkulu. Jesu Kristu wathandaza ukuthi sibe munye, siside senze kuloko lokusihlukanisako, sifumane bunye bethu kuKristu Jesu inkosi yethu, lophila abusa nawe naNkulunkulu naMoya Oyingcwele, nimunye nyalo nanini. Amen. uNkulunkulu lokuvela kwekuthula lomthando ovumelana, kwathi wena kukuphila lokuphakathi, khona wena kukubusa impela. Sivikele thina abantu bakho labathobekile, ulaba impikithi basihlasela, ukuthi thina lesethembele kuwe singesabi emandla etitha kithi, ngemandla aJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Babe uNkulunkulu babe nomakathe, wasidala ngemandla akho, wasihlenga ngeluthando lwakho, sihole usiqinise ngamoya wakho, kuthi sinikele kukhonda wena, sihambe kulelanga lela lamuhla ngekuthanda wena nangekuthandana naKristu Jesu inkosi manje naphakade. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane, sitawuthi pause kancane sitovumela umnakethu Malibongwe asendele iexpository ngalokufishane
ningalahleki ke bazalwane, ukuthi ayi expository. Amen.